Želimo sveukupnu bosansko-hercegovačku javnost, pogotovo onu patriotsku, obavijestiti da smo uputili zahtjev tužilaštvima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Unsko-Sanskog kantona za provođenje istrage na okolnosti pogibije komandanta 505. Viteške bužimske brigade, brigadira Izeta Nanića, posthumno unaprijeđenog u čin brigadnog generala i odlikovanog ordenom heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, u vremenu za koje se nesumnjivo može kazati da je bila prekretnica u pogledu dalje sudbine naše domovine, za koju smo toliko muke, znoja, krvi, ali nada se života dali, poput našeg herojskog komandanta Nanića, smatramo da je nedopustivo ostavljanje medijskog prostora bilo kojem pojedincu ili grupi da se u ovom vremenu sa neutemeljenim insinuacijama na naše ratno, političko i vojno rukovodstvo devolvira kao ni tekovine herojske borbe Petog korpusa i Armije Republike Bosne i Hercegovine u cijelini. Mi znamo da je istina sasvim drugačija i suprotna od ovih za nečije ciljeve konstruisanih insinuacija sa ciljem neostavljanja prostora za bilo kakve sumnje kod naših dobronamjernih saboraca. Uputili smo navedeni zahtjev nadležnim tužilaštvima da se bez oklijevanja provede temeljita istraga na svaku pa i najmanju insinuaciju u pogledu bilo čije navodne umješanosti u zavjeru za pogibiju komandanta Nanića. Jednako tako zahtijevamo istragu i svih drugih pogibija koje se po ratnom vremenu tretiraju kroz različite teorije zavjere, navodi se između ostalog u saopćenju pripadnika komande brigada i komande 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.